Kaze nanone kuri mwebwe mwese mukomeje kudukurikira mukomeje kwa natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye. Ni itangazo riturutse mu biro bya Minisitiri w'Intebe aho umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame akoze impinduka zikomeye cyane mu bayobozi ndetse no muri guverinoma. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame yashyize mu nshingano abayobozi bashya barimo Yves Iradukunda wagizwe umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ikoranabuhanga mu itumanaho na Innovation mini ICT bikubiye mu itangazo ryashyizwe hanze kuri uyu wa 18 Nzeri 2025. Yves Iradukunda niwe mushya winjiye muri guverinoma, yari asanzwe ari umunyamabanga uhoraho muri mini ICT. Iradukunda Yves yagizwe umunyamabanga uhoraho muri mini ICT muri 2020, yabaye kandi umuyobozi mukuru w'umuryango Alan and Gil Gray Philanthropy AGGP mu Rwanda. Iradukunda Yves kandi yakoze muri Mass Design Group nk'umukozi ushinzwe ibikorwa. Afite impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu bijyanye n'imibare na mudasobwa yakuye muri Oklahoma Christian University yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Afite impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu mu bijyanye n'imicungire y'ubucuruzi Business Administration yakuye muri African Leadership University. Afite impamyabushobozi mu bijyanye no gutanga serivisi za leta yakuye muri kaminuza ya Cambridge yakuye mu Bwongereza. Iradukunda Yves afite ubunararibonye mu burezi binyuze mu kazi yakoze muri Bright to Rwanda nk'umujyanama mu bijyanye n'umwuga, aho yibandaga ku guteza imbere impano z'urubyiruko, kubagira inama ndetse kandi no kubafasha mu buryo bwihariye ku bijyanye n'iterambere ryabo bwite n'iry'umwuga. Uyu mugabo kandi yagize uruhare mu gushinga ibigo by'ubucuruzi bibiri, RR Rwanda kigamije guteza imbere guhanga imirimo mu rubyiruko na Academic Bright Limited gikora porogaramu za mudasobwa. Kuri ubu Iradukunda Yves ari mu nama y'ubutegetsi ya Bright to Rwanda, akaba na perezida w'inama y'ubutegetsi ya Water Access Rwanda. Iki kigo kikaba gifite intego yo guteza imbere imibereho myiza gitanga amazi meza mu bice by'icyaro. Abandi bayobozi bashyizweho ni Dieudonné Gatete yagizwe umuyobozi w'ibiro bya Perezida wa Repubulika. Uyu mugabo wavutse mu mwaka w'1985 yakoze igihe kirekire mu rwego rw'igihugu rushinzwe iperereza n'umutekano, yari umuyobozi ushinzwe akarere ka Afurika y'Uburasirazuba. Ni mu gihe Viviane Mukakizima yagizwe umuyobozi wungirijwe w'ibiro bya Perezida wa Repubulika. Ambasaderi Claude Niko bisanzwe yagizwe umuyobozi mukuru ushinzwe protocole ya leta. Mu biro bya Minisitiri w'Intebe, umuyobozi mukuru ushinzwe ishyirwa mu bikorwa rya gahunda za guverinoma yagizwe Leonard Minega Rugwabiza. Ni mu gihe kandi Ambasaderi Moses Rugema yagizwe High Commission wa Repubulika y'u Rwanda muri Repubulika Yunze Ubumwe ya Nigeria. Manishimwe yasimbuye umuhumuza muri Minefra. Kanoth Manishimwe yagizwe umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'ibikorwa remezo asimbura Giselle Umuhumuza. Kanoth Manishimwe yari asanzwe ari inzobere mu bijyanye n'imari muri Kaminuza y'u Rwanda kuva muri 2019. Uyu mubaruramari w'umwuga yari ashinzwe gukurikirana imishinga ya Kaminuza y'u Rwanda iterwa inkunga n'abafatanyabikorwa batandukanye, cyane cyane imishinga mpuzamahanga nk'iya Banki y'Isi, USAID, Banki Itsura Amajyambere y'Ubudage, KfW, Banki y'Iterambere ya Aziya n'ibindi. Manishimwe yakoze nk'ushinzwe imicungire y'ibikorwa bitandukanye muri Cogebanque ndetse aba umugenzuzi w'imari w'imbere muri banki yaguzwe na Equity Bank mu gihe cy'imyaka igera kuri 5. Yakoze muri Barclays International Energy ishami ry'u Rwanda nk'umubaruramari. Afite impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu bijyanye n'imari yakuye muri Kaminuza y'u Rwanda n'indi y'icyiciro cya gatatu mu bijyanye n'ibaruramari yakuye muri Kaminuza y'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi muri Afurika yo hagati AUCA. Ni mu gihe Minisiteri y'Abakozi ba Leta n'Umurimo yahawe umunyamabanga uhoraho Clement Kabirigi, akaba asimbuye Gaspard Musonera. Clement Kabirigi yari asanzwe ari umuyobozi w'ishami rishinzwe guteza imbere ubumenyi n'ubushakashatsi muri Imbuto Foundation. Yari akoze nk'umuhuzabikorwa mu ishami ry'uburezi muri uyu muryango. Afite ubunararibonye bw'imyaka 12 mu bijyanye no guhuza ibikorwa by'imishinga itandukanye, guteza imbere imikurire y'abana, gahunda z'uburezi, guteza imbere abaturage n'ibindi. Afite impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu bijyanye n'imicungire y'ubucuruzi Business Administration yakuye muri Kaminuza y'u Rwanda. Kabirigi kandi afite impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu bijyanye no gukora ibikoresho byo kwa muganga nk'imiti n'inkingo, ibijyanye no gukora imiti n'inkingo biotechnology yakuye muri Kaminuza y'u Rwanda. Minisiteri y'ikoranabuhanga mu itumanaho na Innovation nayo yahawe umunyamabanga uhoraho mushya witwa Eraste Rurangwa, yasimbuye Yves Iradukunda wagizwe umunyamabanga wa leta muri Minisiteri. Rurangwa yari asanzwe ari umuyobozi w'agateganyo ushinzwe ibijyanye no kubungabunga amakuru mu kigo cy'igihugu gishinzwe umutekano w'ikoranabuhanga National Cyber Security Authority. Ni umuhanga mu bijyanye no kubaka porogaramu za mudasobwa ubifitemo uburambe, amaze imyaka irenga 4 akora muri NCSA.
afite impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu bijyanye n'amakuru Information Systems yakuye muri Kobe Institute of Computing yo mu Buyapani. Afite kandi impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu bijyanye n'itumanaho yakuye muri Peiyar University yo mu Buhinde. Ni mu gihe Tade Tuyizere yagizwe Vice Perezida wa Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu. Jimmy Christian Byukusenge yagizwe kandi umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe gutunganya amasoko ya leta RPPA. Ni mu gihe Colonel Claude Nkusi yagizwe umuyobozi mukuru wungirije w'urwego rw'igihugu rushinzwe kugenzura imikorere y'inzego zirimo imirimo ifitiye igihugu akamaro. N'itangazo rero mu izina rya nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ryashyizweho umukono na Minisitiri w'Intebe. Mu yandi makuru akomeje kugenda avugwa, reka duce mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mbabwire ko amakuru avuga yuko hari ibitero bikomeye cyane bya ADF byaguyemo abantu barenga 100 hari ku munsi wo kwa mbere nimugoroba tariki ya 8/2025 inyeshyamba za ADF Allied Democratic Forces zifitanye isano n'umutwe wa Islamic State zagabye ibitero mu bice bya Ntoyo na Pododi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru yemeza ko muri Ntoyo hiciwe abakristo barenga 70 mu gihe abandi barenga 30 biciwe i Pododi, bose bari mu mihango yo gushyingura cyangwa se mu mirima yabo. Umubare w'abapfuye wageze ku barenga 100 mu minsi 2 gusa. Makail Sivikunula ni umuyobozi waho byabereye yabwiye Reuters nta makuru by'abongereza ati abapfuye ni benshi biciwe umuhango wo gushyingura hafi ya saa 3 z'ijoro ati bakoresheje imipanga. Padiri Paruku Nzaramingi wasuye habereye ubwicanyi yagize ati aho narebye hose hari mirambo mu nzu, mu mbuga no mu nzira, ni ibintu biteye ubwoba. Ndavuga ko nibura abantu 70 bishwe. Pasteur Mbura umwe mu barokotse yavuze ko abantu bagiranga 70 biciwe Intoyo, abandi 100 barashimutwa, amazu 16, moto 8 n'imodoka 2 biratwikwa nk'uko yakomeje kuyabivuga. Ku munsi wakurikiyeho ADF kandi yongeye gutera Pododi ahari abahinzi b'abakristo bari mu mirima cyangwa se basubira imuhira, maze nabo baricwa. Pasteur Paruku wo mu itorero rya Seka 20 Iwicha yagize ati nijoro ry'agahinda ati n'amarira ku bakristo, Imana nidutabare kuko turambiwe ubu bwicanyi nk'uko yagiye bivuga. Abaturage benshi barahunze, bamwe barara mu ngo z'abantu Iwicha, abandi bahungira mu yindi mirenge. Abayobozi b'amatorero bavuga ko ubu bwicanyi bukomeje guca intege ukwizera kwa benshi. Umuryango Open Doors wita ku matorero yagize itoteza urasaba amasengesho. Joe Newhouse uhagarariye ibikorwa by'uyu muryango muri Afurika y'umunsi y'ubutayu bwa Sahara yavuze ati tubabajwe cyane no kumva ko ubwicanyi nk'ubu bukomeje, cyane cyane ku baturage b'abakristo bari mu muhango wo gushyingura. Turasaba leta ya Kongo n'abafatanyabikorwa bayo gushyira imbere umutekano w'abasivili. Aba rero aribyo bakomeje kugenda bagarukaho muri iki gihugu kandi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Babwire ko guverinoma y'iki gihugu yatangaje ko cyangwa se iheruka ivuga ko itemera kuba umutwe wa FM23 uheruka kunguka abasirikare bashya barenga 7,000. Ivuga ko rizageza iki kibazo kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Qatar. Ku cyumweru gishize nibwo M23 yatangaje ko yungutse abasirikare kabuhariwe barenga 7,000 nyuma y'amezi 6 bari bamaze batorezwa mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo. Abasirikare biganjemo abahoze mu ngabo za Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bemeye kwishyikiriza uriya mutwe ubwo wafataga imijyi ya Goma na Bukavu. Umuvugizi wa guverinoma ya RDC Patrick Muyaya yari yatangaje ko AFC23 nka rumwe mu ruhande rurebwa n'ibiganiro bigamije amahoro itakabaye ijya mu gutoza ingabo. Minisitiri Patrick Muyaya yavuze kandi ko abo M23 yerekanye nk'abasirikare bashya bayo ari abasirikare n'abapolisi bafatiwe i Goma na Bukavu bari mu mfungwa z'intambara zigomba guherekanwa biciye mu rwego rwashyizweho n'ibiganiro bya Doha. Ati umunyekongo ukunda ubutaka bw'igihugu cye ntabwo ashobora kwiyunga ku bantu bafite intego yo kwica no gutera ubwoba gusa. Tuvugana umunsi ku wundi n'abaturage bacu bari mu bice byafashwe, iki nicyo cyoba bahura nacyo umunsi ku wundi. Ni Patrick Muyaya. Kinshasa yise abasirikare bashya M23 iheruka kunguka imfungwa zayo z'intambara, mu gihe bo baheruka kandi kwemerera General Sultan Makenga ukuri igisirikare cy'uriya mutwe gutanga umusanzu wo gukura ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi. General Sultan Makenga ashinja gusenya iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu yandi makuru reka mbabwire ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze ko yababajwe cyane na Vladimir Putin w'Uburusiya nyuma yo kunanirwa gufata ingamba zo kurangiza intambara yo muri Ukraine. Mu kiganiro n'abanyamakuru cyabereye i Chekel
na Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Keir Starmer. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze ko yumvaga intambara iri hagati ya Ukraine n'Uburusiya yoroshye gukemuka bitewe n'umubano we bwite na Perezida Vladimir Putin. Agira ati natekerezaga ko intambara yaba imwe mu zoroshye gukemuka kubera ubucuti nari mfitanye na Perezida Vladimir Putin, ariko koko yaranyobeye. Ati mu by'ukuri abasirikare b'Uburusiya barimo gupfa ku rugero rurenze urw'abasirikare ba Ukraine, ariko yaranyobeye. Trump yabwiye abanyamakuru ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakemuye intambara zigera kuri 7 zari zarananiranye. Avuga ko yatekerezaga ko n'iyi izoroha. Ati intambara natekerezaga ko izoroha kurusha izindi ni iy'Uburusiya na Ukraine, ariko yaranyobeye, gusa tuzareba uko bizagenda. Yakomeje agira ati twari twakemuye intambara nyinshi cyane kandi nk'uko mubizi turimo gukora cyane ku kibazo cya Israel na Gaza kiragoye, ariko kizakemuka kimwe n'uko n'Uburusiya na Ukraine bizakemuka. Mu kiganiro cyabereye muri leta ya Alaska tariki ya 15 Kanama 2025, Perezida Trump yari yabwiye abanyamakuru ko yumvikanye na Putin kuri byinshi birebana no guhagarika intambara iyo muri Ukraine, nk'uko amakuru yakomezaga kugenda